الحمد لله الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه، شكرا له على إعطائه ومنئه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يؤبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا وما سحقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما صبحت فوق السماء الأنجم، مهما مر خد الأقوان على الندى، ما حام حولهما حرامك مسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله، ومما زادني شرفا وتيحا، وكدت بأخمسي أطأ السرايا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. أيها الإخوة المؤمنون، ففي هذه الجمعة بحول الله تعالى سنتكلم عن اليوم يعني يوم الجمعة، وما فيها من فضل وآداب، وتحذير المتخلفين عنها عن التخلف عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها، وفيها تقوم الساعة. والحديث رواه مسلم. مسيب جلبة تدب باوي يتدى الله سبحانه وتعالى جولن ان الله صلى الله عليه وسلم ko adi ko hiɗen toro jomirawo subhanahu wa taala yo hokken baraji jumao. Si ɗum feƴƴi haray ko yewteten ɗo e ɗi minitaji ɗo ko fi ñallal ngal tigi, ñallal juma on andi wonde ko fi hunde nden tigi makayre tigi nde wowle. O yiyay alquranul karim hino wowli fi hoore mum tigi. jomirawo daali e nder mayre: innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. haray hino jeeya e ko andintinte fi jumare nden kayre tigi, ko yowondiri e ɓure mayre, ko yowondiri e neediji mayre, e ko honɗum marana jooɗiɗo tawa hino selli sali yahugol juma. ko adi kon ka qur'an se yehi en daray jomirawo subhanahu wa taala himo noddi gonɗinɓe ɓen fab. kono aɗo en nadde taw ka jomirawo noddi gonɗinɓe ɓen ɗon ko en andu fiyen faamu taw ko wiyete kon valeur ñalande. neɗɗo fof no mari ñalande nde tawata o yejjitata datton. se yehi ka payku yagal ñande wi a kaari no sunninede ɓa joni sanzi, kono no sunninirte noon ka men si hollitama ndugu sejo no sunninede o yejjitata nde ñalande few. ñande wi a kaari hino jombude o yejjitata nde ñalande o hollita e fof kadi. si wiyama ɗo masalan kole 15 janvier, haray on 15 janvier ɗom no mawni e makko ɓuri 15 janvier ji ɗi Allah tagi ɗin fof. himo manditimo kadi, kala mo o holliti kadi o mandinanay on tigi ko 15 janvier. wa kazalika ñande kadi on tigi maayi jama on manditanomo. ɗum ɗo ko misal tum fi en andu ko wiyete ko ñalla. joni noon ɗi ñalɗi ɗo no Allah subhanahu wa taala tagiri ɗi ni himo ɓurdindini ɗi, o ɓurdindini lebbi ɗi, o ɓurdindini yimɓe ɓen. haray e nder ñalɗi yontere nden fab ko wiyete kon le 7 jours de la semaine, jomirawo subhanahu wa taala ko o suɓi ko yawmul jum'a. ayyamul usbu kulluha ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala minha yawmul jum'a. o suɓi ngal ɗo ñalla. joni noon nde tawde ko kanko tagi, kanko suɓi ngal ɗo ñallal,
o addingal kadi ka qur'an nane moƴƴa o innitiringal cortewol hino wi'e suratul jum'ati kalannode cortewol ngol aya 2 avant sakkitoro on o noddi julɓe ɓen o wi ya ayyuhalladhina amanu kono e gonɗinɓe on fop nodda idha nudiya lissalah si noddama fi julde nden min yawmil jum'ati ñalande juma fas'aw on fop yahe fas'aw on ɗo ko fiilu amre ko golle yamirore kana haw waw on ari ɗon tindini ko jama wi'ayo yahu fas'aw ila dhikrillah yahe jantoɗon Allah yahe juulon o andi jomirawo si wino ɗon tum fas'aw ila sala yahe juulon hara ko sala arno hanno sa juuli juma on lanni kono la ñallal ngal ko ngal wonu chargé ko ngal wonu équipé hara ngal heewi tew en yiyay ɗum joni e yewtere arande fas'aw ila dhikrillah yahe jantoɗon Allah si wi'ama zicrullahi ɗum ɗon hino mawni ɓuri juulugol ngol puisque juulugol ngol haray natori nder ɗon zicrullah qur'an no tawa zicrullah sadaka no tawa zicrullah mana juulugol e nela sallah sallam no tawa zicrullah tasbih no ɗuuɗi ha ko wiyete zicrullah kon Allah wi e juma on mi wi on fas'aw yahe ila zicrullah himo andi kadi ibnu adama ko yiɗɗum mbuuɗi wa zarul bay bitike man fermu wa zarul bay taxi man arrêtu compteur on wa zarul bay bana jindinaɗo frenu wa zarul bay ammo sareti wal on daro kala ɗaɓɓo mbuuɗi ko ɓeɗo fop Allah hawtindiri aya on o wi wa zarul bay jindoɓe fi camion arrêté ɗum tuggo e président e waytaɓe no on fop dare ɗum ɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala wi dare fi honɗum ko fi on hetto yahon juulon o wi dhalikum on darnugol commerce mon on yaha juula khairul lakum ko ɗum wonde ko moƴƴani on in kuntum ta'lamun utruku kullu ma fi ma'nahu talabul ma'isati wat tijarati summa idhabu ila dhikrillah fa hadha huwa al maqsud fi al aya en faami ɗo joma noddi en yen noto jon noon no gasa goɗɗo e naamillan humpa andugol ko hon woni valeur ngal ñallal ɗo janto moƴƴa fadailu hadha al yawm wa minha annahu fiha khuliqa adam wa fiha ukhrija min al janna wa fiha udkhila fi al janna wa fiha taqumu as-sa'a wa annaha khayru yawmin tala'at alayhi shams wa annaha yani يوم تكفر فيه السيئات وأنها يوم لا تسجر فيه جهنم إلى غير ذلك نانا موجة جوني فالر جمعون en fami Allah nodde en fo kono woni valeur juma nela sallallahu alaihi wasallam be maki nanen fota hadith mo Abu Hurairah filli selludo imaka imam Muslim wonnama khayru yawmin ko buri moƴƴude e ñallal tala'at alayhi samsu ngal nange nge yalti e mum yawmul jum'a ko ñalande jum ɗum ɗo tun hara goɗɗum ngo arano ɓuri ɗum ɗo yo nino en ko teddiniren juma ɗen andi mawɓe men fuuta ɓa ko ɓen wiɗen jibini en ko ɓen ñentinten taw ko ɓen yirɗen diina e juma bimbi nokku ɓe yata juma juulaka ko yawgol moƴƴintino fembo looto urno e yiyay ɗum ɗon joni ɗaɓɓa coñci ɓurɗe moƴƴude fino heblora ka juma bimbi fop kaɗata ɓe deƴƴi minen komin yeeyi Arabie Saoudite ɗo min watti andude ko honno maɓɓen deƴƴanta e juma bimbi ko haray ɓe juulde ene la sallah sallam ko ɗum ɗo sabu en yiyoya joni e golleji duwaɗi waɗede e juma ɗin ko honno woni importance juulgol ene la sallallahu alaihi wasallam donc haray ngal ñallal ɗo manditoɗen goo on ko kangal ɓuri kala ko Allah taggi e ñalɗi ɗin ko ɗum ne la sallah sallam maaki ɗiɗi on koye maggal bemmen adama woni ko tagga tati on koye maggal bemmen adama woni ko naadano aljanna yo hoɗu ton koye juma kadi woni ko bemmen adama yaltinake aljanna koye juma kadi woni ko darngal daroto ɗum hino tabiti e hadisaji ɗi e juma ko ɗum waɗi e juma kala kulle ɗen fap e ko Allah tagi haray no goƴi no hulita taw ko nden ñande darngal ngal daroto sina enen ibnu adam ande enen hoore nden no yoori
ko lutti kon fop kañum haray no mari sentiment no andi hande ko juma ko wattanteɗo yila to dargal ngal daroɗo haramiɗo e ko boni ma alhaali bonɗo mi heɓa timmode bonde kono en ɗen hooli on faami donc haray e juma on ɗo hino ton sa'a mo tawata ko toriɗa Allah o jaboto e juma on ɗo sadaka waɗaɗo e juma no moƴƴi ɓuri sadakaji luttuɗi ɗin fap e juma on ɗo haray ko ñallal ngal jomirawo subhanahu wa ta'ala feeñanta e muɗum waliyaɓe makko ɓen e juma on ɗo haray ko ñalande iidi waɗande chaque semaine wonande julɓe ɓen e juma on ɗo ko ñallal ngal yimɓeɓe yaafete bakkatuji maɓɓe ɗin juma heɓe juma ko yaafoto ɗum bakkatu ko woni hakkunde ɗon kon so on tigi woɗɗitike ɗiya mawɗi o yehi ka juma o juuli o juuloy juma Allah e fasanimo cewɗi wonɗi hakkunde ɗon ɗum ko juma on tun heɓoto e juma ñalɗi ɗin fap nanen fota jahannama ñande o huɓɓitete nge rendine sina e juma Allah e malakaɓe no taw rendinde ñande sabu teddingol juma juma ɓe rendinta donc e juma haray e yahuɗo ka juma ɓorni ha moƴƴini no yarete noon kala teppere nde o tippi himo mari baraji dewal Allah hitande ɗum ɗo fop ko mi yeeti on no mari hadisaji selluɗi kadi ko fiwata hutuba on juutu waɗi simi resimi tun ɓure ko woni e muɗum kon donc haray ko en faamu o juma ɗo ko ñallal molanangal wonɗen e néglige ude wata al yahuda e annasara teddin samedi e dimanche yawitoɗen juma kono a yahi ɗo julɗo na pammi gollata e dimanche ko goonga siko goɗɗo wonɗa gollande ta gollu e dimanche kono siko hoorema gollanta hatta golla e dimanche ya akhi ko juma woni an hana gollude aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yettore wodani jomal lanɗo wawɗo mo ronkata mo fuɗɗa mo re'ata jundi zamanuji waylata e ɗi nemaji makko ɗi limtatake ɗi huɓata yo waɗu en honno e teɓe e juma ka aljannaji ɗi hattata allahumma amin si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ومن آداب يوم الجمعة ومستحباتها يستحب أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة السورتان السجدة والإنسان ويستحب كذلك الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستحب الاغتسال يوم الجمعة بل قال بعض العلماء أنه واجب وكذلك التطيب وكذلك لبس أحسن الثياب وغير ذلك من الآداب التي وردت في فضل وآداب هذا اليوم المبارك musidɓe julɓe tedduɓe haray jon noon en faami juma ko ñallal mawngal moɓitungal moƴƴireji molanaɗe si juma hewti ko honɗum waɗɗi julɗo bimbi ka juulugol subaka si imam on no hunji no précisa ndeññande yo janngu suratu sajadati ka subaka darnde araner nden darnde ɗimmere nden yo janngu suratul insan hala ta'ala al insanu hino min addahar ɗimmon ɗum hino yiɗa ɗuɗɗingol juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu hadis mo abi saydin al khudri filli nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ɗuɗɗine juulugol e a ñande juma sabu e jumare kala Allah weɓitanaylan golle mon onon jiyaɓe ɓen ko golluɗon kon jumare kala mi yiyay miɗo yiɗi noon mi yi'a toon busko juuluɗon e an fiyo mi wawu tefangol on ka patron o yo jaɓan on ona dongal janna ko hadis selluɗo wonɗo ka Bukhari hino yiɗa lootagol e juma on bimbi laɓɓintino pottina kala tunde e muɗum bal karamokoɓe goo wi ko waɗɗi ɗum sabu hadis mo nela Allah sallallahu alaihi wasallam maki khaslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim lootanagol juma no waɗɗi kala hellifaɗo karamokoɓe goo wi no waɗɗi on ɗon ko fiyo on tigi looto hina farilla kono ala kulli hal haray hino windi e defte ɗen fof lootanagol juma on haray koko hani no yiɗa ɗaɓɓugol parferri molanani si tawi a maramo e mbuyi maritora ndin hara ko par semaine mematande kono parfum hara ko dernier écrit fi on tigi uuro e juma hande ma memɓe nde tawno har moyen ɗuuɗa
parfum hoyno ka men nebba wiyete koye bisimillahi e duwawul janna ko koyeɓe memata in semaine on fa no uurde ka coñi ɗum ko sunna. wa kazalika no yiɗa ɗaɓɓitugol coñci mum ɓurɗe moƴƴude ɗin ɓornoɗi ñande juma ko on tigi ndaaru coñci ko ɓuri moƴƴude coñci kon o ɓorno haray ko ɗum woni ko yamira sabu fi teddingol o juma ɗoɗe. no yiɗa yon tigi goso hino yiɗa kadi on tigi yahu law ka juulirde sabu hadis mo annduɗon on yahuɗo law on no wawi waɗɗo ngeloba sadaka yahuɗo ka lerɗimmo no wawi waɗɗo nagge ko non ha waɗɗo wofonde donc ha tawoyɗo imam on naati on ɗon o heɓay juma on kono baraji ɗin nduɗawa ɓe luttu donc on tigi yahu law. wa kazalika no yiɗa e habbirgol sowndi to habbira sowno fof. wa kazalika no yiɗa janngugol suratal kahf eɗon anndi nela sallam ɓe maaki hadis mo aus bun aus filli wonɗo ka boukhari kadi wonde kala jannguɗo suratul kahfi e juma allah jalbinanaymo waɗanaymo annora ili ndeññande ha e juma arowo ɗum kadi haray koko haani. donc haray ɗiɗo piiji ko ɓurɗi fanɗude e ko ari e fii juulgol o juma e mawnugol o juma ɗo. no woodi defte spécial har ko fii juma tu wolta ko honɗum wi'irana juma no jeeya e mum ko sabu mana al juma ko moɓodiral nde wirama juma sabu julɓe ɓe moɓodiray e mayre ko noon al imam ibnul qayyim al jawziya woni ko yewtiri ɗum. donc haray hino ɗuuɗi ha moƴƴereji wonɗi ɗin e juma musidɓe julɓe tedduɓe hara koye watta yila e ɗum mawninen ngal ñallal anden ko ñallal ɓurgal moƴƴude kala ñalɗiɗi allah subahana taala tagi. toɓɓere sakkitorore nden hadisaji buyno ari kambani jooɗiɗo mo yata juma wiyete ɓen néglisé ɓen jottoɓe hara fusi jokka ma sabu match football ɓe wawi accugol ɗon hara ɓe yahali juma ɓeɗo yoɓe jento en jangata hadisaji ɗin fof goto pet ɓay ko hutubani wonɗe wolde darnen ɗon nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki kala accuɗo juma tawi o mara nganto o nawna hina o jogaka o mara soñja few ɗe timmi jumaje tati yo andu allah uddi ɓernde makko nen fas albalaw ko ɗon hatti kono woni mo allah uddi ɓernde mum o nanata waaju o nanta ko ma ɓe wolata haalaji ɗin fof ko ɓurata mo mettude ko bayana ko ɓennantanoene ɓe usage ɓe waajo si kuwasa faami les saboteur ko sifa toon allah naɓaymo e groupe bandi on haray allah wallimo julɗo naɓi ha tawi si goɗɗo sallimmike e añimo ma si naɓi ha tawi a yii julɗo ko ɓeygoye haɗi intégration men e ndi leydi ɓe ayi ɓe haray an on allah wallima sa hewtino ɓa ko ama yawo pellet a rando yey kontima on ka allah a geri ha allah uddi ɓernde ma nde haray marché bo nandi oustage miɗo landi patron an ɗo juma on bon mi anda ko hay hunde min maranama solution fi ɗum sina ya juuɗo ko allah wi isa nudiya lissolati min yawmil juma fasaw si noddama e juma ka juulugol yahe inna ɗo oustage jombo yetoma ɗon ɗawa yahude nde acca nde la ma fi ko fardu waɗɗi ɗum e kala julɗo gorko helli faɗo marɗo hakki hara ko en faamu ɗum en toro allah subahana taala waɗen juuloɓe juma yo hawrin ndin en ko yiɗi o yarli اللهم وفقنا لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل وسعي متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة. haray ɗo en darnude haray mi andintina fatulle buy en heeɓi e semaine on ɗo no jeeya e mum sonnaɓe ko talfomor gardinor ɗo haray en torike ɓe ɓeygureji ɗi fof yarlagol ɓe andano ɓen kadi hara anda fi muɗum inchallahu fure on no Tunisie haray ɓe natta e mo ɗe balɗe ɗo haray en tori allah yo allah yaafo ɓe neniraɓe ɗon naada ɓe aljanna. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e dendagal fatiɓɓen fof.